Baishapa, Coarapeamuñe ese penendive, último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, 1 vive 5 pebe. Apeisha e iñanderueteñe. Upeipe vagar en biguayo esa ukashebe pe sirigo por omoingo beba. Esa cama itaberaisha un seba ñanderueteja oveshara uguapujaguasuwi. Petaba guasumutepeja usirirembe mocoinbeba pe oipe uvirao por omoingo beba. Hi amemeba 12 yevu. Petein yasípe hi a hahoguakuera omonguera tetanguakuérape. Upépe ndaiporimo aveima mba'eve oñemaldecipyréva. Ñanderuetéhape ovechara'y guapyhaguasu oĩ ipype ha hembiguaikuéra oservíta ichupe. Ha'ekuéra ohecháta hova ha héra oĩta isyvakuéra rehe. Upépe ndaiporimo aveima pyhare ha natekotevẽita taindy térã kuarahy resape rehe. Ñanderuete ñandejaravoi ohesapéta ichupekuéra hekojajaipa rupi ha ha'e oisãmbyhýta ára aty guasu guive ambue ára aty guasurãme. Ko ñamoñe'ẽvahína pe Biblia paha Apocalipsis 22 último capítuloma. Oje'evarã oje'epáma, ogueroviavarã ogueroviáma. Ha kóvako capítulo ohechaka ñandéve michĩmi. Mba'éichatapahína upe rire. Ñasapymi rire jaha rireko yvy ári. Térã oúrõ ñande piári Ñandejára Jesucristo. Pe Hebreos capítulo 1, 1 y 2 pe he'i heta jevy ha heta hendáicha ñanderuete oñe'ẽva'ekue ñandéve. Ha ko'ág̃a ko ára pahápe katu oñe'ẽ ita'ýra Jesucristo rupi. Ha ápe ikatu ñamombyky ñaresumí umi Ñandejára Jesucristo he'ietávakue ñandéve Juan 14:2pe. Cheruete rekohápe oĩ heta óga. Upeicha'ỹ rire ha'eva'erãmo'ã peẽme. Ko'ág̃a katu aháta ambosako'i hag̃ua peẽme pende rógarã, pende rendag̃ua. Cheryvy che reindy peñamoñe'ẽva'ekue Apocalipsis 22, 3 y 4 pe he'i upépe ndaiporimo aveima oñemaldecipyréva. Ha'ekuéra ohecháta hova. Ha'ekuérahína umi ñe'ẽrendúva'ekue. Umi ogueroviáva'ekue omog̃uahẽva'ekue ikorasõme. Jesucristo oúrõ amonguare ombota hekove rokẽ. Mba'éichata mora'e nde cherenduhára reime ko'ẽrõ ha'ekuéra ndive. Ha'ekuéra ta upéicha.